Naravno, što idu samo malo Tanja? Predstavnici Vojske Srbije, uvaženi gradonačelniče grada Šapca, uvaženi predstavnici Srpske pravoslavne crkve, poštovani žitelji istorijskog Mišara, vaše ekscelencije, dame i gospodo. Mišarski boj, čiju godišnjicu danas obeležavamo, ubraja se među najznačajnije i najveće pobede ostvarene vojne operacije. Odnevši 13. avgusta daleke 1806. godine pobedu u znamenite nacije tokom čitava dva naredna stoleća. Svoje rodoljublje srpski ustanici iskazivali su boreći se protiv viševekovnog zavojevača. Veliki broj njih stradao je u toj borbi, utkavši svoju žrtvu u temelje naše slobode. Danas, više od 2 veka kasnije,
Patriotizam nije potrebno pokazivati na bojnom polju, već u daljem osnaživanju Republike Srbije, zasnovane na poštovanju ljudskih i građanskih prava, ravnopravnosti svih svojih građana, opredeljene za dalji sveopšti napredak regiona u kome se nalazi.
Dame i gospodo, Istom ovom ravnicom Sulejman Paša Skopljak poveo 40.000 ljutih sultanovih vojnika. Mogao je na osnovu računa i broja, mogao je na osnovu uvek nedovoljne spreme srpske vojske i srpskih ustanika sa sigurnošću da računa na pobedu. Pobeda je po svim vojničkim, po svim zakonima struke bila njegova. 40.000 regularnih askera protiv 7.000 sakupljenih, neobučenih, neopremljenih Karađorđevih ustanika. Da je samo račun i da je samo vojna nauka ta koja dobija bojeve i ratove, Srbi odavno ne bi postojali. Da je samo račun i vojna nauka ta koja određuje kome će se pobeda prikloniti, Srbi odavno ne bi govorili svojim jezikom, pisali svojim pismom, išli u svoju crkvu. Da je samo račun i vojna nauka ta koja određuje kome će se pobeda prikloniti, Sulejman Paša Skopljak bi ovde imao veliki biljeg i znak još jedne pobede. Ali nije tako. Srbi su narod koji iznad svega ceni slobodu. Slobodu koju ne daje ni za šta. Nikada i nikome. I traži od njega šta hoćeš. I dobit ćeš i više nego što tražiš. Ali nemoj mu tražiti slobodu. Ne traži od Srbina da se odrekne sebe, uspomene na sebe, da se odrekne svog jezika, svog pisma, svoje vere, svoje istorije, svoje kuće, svoje tradicije, jer tada će se pretvoriti u ljudsko biće koje iznad svog života ceni slobodu. I znaju Srbi da kad god nisu bili ustanici, bili su prognanici. Kad god nisu pobeđivali, drugi su odlučivali za njima i jeste da nije bilo Mišarskog šanca, ne bi bilo Ičkovoga mira. I da nije bilo Karađorđevog junaštva, ne bi bilo Miloševe mudrosti. Znaju Srbi da nema mudrosti bez hrabrosti, kao što znaju Srbi da nema hrabrosti bez mudrosti, jer mudrost bez hrabrosti obično završi u kukavičluku, a hrabrost bez mudrosti u porazu i mahnitosti. A Srbi umeju da pobede. A Srbi umeju da budu narod pobednika. Kad mogu da biraju, Srbi obično izaberu da budu seljaci, da budu radnici. Kad mogu da biraju, Srbi obično izaberu da oru svoje njive, da grade svoje male, niske, široke kuće uz drumove, da gledaju bosonogu decu kako rastu, da stare sa njima i nadaju se i raduju se da im sinovi i unuci oči i ruke sklope. Kad mogu da biraju. Ali kad ne mogu da biraju, onda se bore kao mnogo veći i mnogo brojniji. Onda se tuku za slobodu, ne pitajući koliko košta, ne pitajući ni šta joj preti, nego samo stojeći tamo gde je rođen, ne pravdajući se nikome što postoji. Takvi su Srbi i kad mogu i kad ne mogu da biraju. Srbija nije birala svoje ratove. Srbija nije birala svoje bitke. Srbija nije birala ni ratove 90-ih godina, niti ih je vodila svojom voljom, već ih je vodila zato što je postojala, zato što je bila tu gde jeste. I ako Srbe pitate, i ako pitate srpsku državu, ratova neće biti. Ako pitate srpsku državu i ako pitate Srbe, uvek ćemo se okrenuti plugu, a ne puški. Ali ako pitate srpsku državu i ako pitate Srbe, ako pitate druge, neka oni daju odgovor. Mi ćemo se držati naših plugova. Svaka generacija u istoriji srpskog naroda, bar jednom, dobije pitanje da li si spreman da napustiš sebe, da li si spreman da se odrekneš slobode,
Svaka generacija u istoriji srpskog naroda bar jednom dobije pitanje da li si spreman da prestaneš da pišeš svojim jezikom, da pišeš i govoriš svojim jezikom. Svaka generacija u istoriji srpskog naroda bar jednom dobije pitanje jesi li spreman da prihvatiš vladavinu jačeg. Do ove i od ove nijedna generacija u istoriji srpskog naroda nije dala pogrešan odgovor. Ni na Mišaru, ni na Košarama. Nijedna. Nikada. Nijedna generacija u istoriji srpskog naroda nije dala pogrešan odgovor na pitanje da li se može živeti kao neslobodan čovek. Jer Srbija zna i Srbi znaju da nema bogatog roblja i da robovi nikad ne rađaju slobodne ljude. I Srbija zna i Srbi znaju da kad god nisu bili ustanici, bili su prognanici. Slava junacima sa Mišara, ali slava i svim onima koji su bili na puški i na plugu u ova 2 veka. Slava i onima koji su nas hranili i onima koji su nas branili. Slava i ovoj deci što tek koračaju, jer imaju na koga da se oslone, a neka znaju da im čuvamo i gradimo državu u kojoj se poštuje i pamet i hrabrost, u kojoj se čuva uspomena na pretke, ali se priprema mesto za bolju i pravedniju generaciju nego što smo bili mi. Slava mišarskim junacima! Živjela Srbija! Čekamo vožnju. Naravno da moramo. Ako je tačno ono što sam čuo, a to je da nam dovodi oko 4000 strelaca. Tako je. Ništa. Uzdamo se u njega i uzdamo se u naše prote. Ako sam dobro obavešten, ti ćeš biti raspoređen sa protom Matejom i jednim delom konjice u rezervi. Jesu. A s druge strane u zasadi će vas čekati pop Luka. Ne brini se ti za mene dok sam ja sa protom Matejom leteće turske glave kao snoplje, znaš li to? Što bojiš se da ovdje ispred šanca neće leteti? Jeli? To mene sekira. Da kada budeš video koliko sam turskih glava oborio sa strelcima, neće ti biti dovoljno pa ćeš morati da napustiš zasedu, da napustiš položaj i to sve samo ne bi li me stigao turskim glavama. Ja. Jesi li ti ikad čuo da je Lazar Mutat prekršio naređenje? A o brojanju turskih glava ćemo vidjeti na kraju bitke, znaš li? Imaš li ti neka pametnija posla nego da se šegačiš ovdje sa mnom? Bolje bi bilo da iskopaš neki šanac. Valjda se zna ko je ovdje stariji. Zna se. A znaš li, Lazare, koji je dan danas? Meni se čini sreda da je, a? Tačno. Odličan dan za gonjenje Turaka. Pa šta kažeš, Janko? Da bijemo, a? Da bijemo nego kako dok posljednja zurla ne utihne. Ja sam čuo da je sreda isto dobar dan za obaranje balvana i pravljenje palisada, pa bi mogao malo da prioneš, da se to podigne iza šanac, a? Uskoči ti meni za sredu, a neka sutra novi dan. Sutra je četvrtak, a četvrtak će ti doći glavi, to samo zato što mi duguješ ona 3 Turčina što sam više od tebe sasekao nomad. Ja. Zato bolje idi kod prote po blagoslov, sve mi se čini treba će ti. Aj pa da vidimo ko će više, moj brate Janko, da namakne, a? Aj da vidimo. O, Janko, nešto mi se čini ponestaje džebane, otkako je vož došao sve je manje i manje, a? Da pričaš to, jer znaš ti na koga tako laješ. Da se uostalom i ja pravim pametan, ako te zanima gdje je džebana, ne upitaj možda lično. Čestiti, Đorđije, praštaj, ja teram šegu onako da bi odagnao crne misli. Ne ljuti se. U redu je.
U ovoj muci to ti ne mogu uzeti za zlo. Ali ovdje moramo da budemo zdrave i dobre pameti. Nego da pogledamo mi planove i da vidimo na kom smo položaju, šta da radimo. Slušaj, ti Janko ostaješ ovdje sa mnom. A ti Lazare? Ti ćeš, Lazare, sa pop Lukom i prorokom Matejom. Ideš dole u onu šumu, da povedeš konjanike, dole s desne strane, od ovog šanca. Ja, kako je rečeno. Kako rečeno da ideš dole, da povedeš konjanike i da čekaš novo naređenje. Jasno, razumem. Šta je vama, šta me tako gledate? Bože, nadam se da Turci imaju malo više zemseka no što ste vi meni pripadali. Praštaj, Đorđe, ovaj Janko jeste malo prišljiviji nego ostali, ali on je u seči i gonjenju Turaka bolji nego ikavo ja, kad ti kažem. Da mi je papir da zapišem ovaj dan, da se ne zaboravi, kada me Lazar Muta pohvalio Karađorđević. A je li hoćeš da ti dovedem ja i svedoke pa da zapišu, nego da vidimo ko će više da namatne turskih glava, pa ćemo onda da razgovaramo ti i ja. Ajde, dosta vas dvojice više, ajde, treba da pogledamo planove, da vidimo kuda ćemo i kako ćemo. Jasno? Naravno da je jasno. Da smo prošle godine potizali ustanak na Ivankovcu. Sad je trenutak i pravo vreme da odradimo i čast i obraz. Ama nama ne manjka časti, Đorđe, manjka nam junaka i vojske, sve sam go seljak do seljaka. Došli iz njiva i oranica i sišli sa brda. Šta imaju nego sekiru? Mada ne brinem se ja do kraja kad su takve glave kao što si ti pred vojskom. Ne brinem do kraja, ali brinem. Razumeš li? Nemoj više da mi laskaš, Boga. Nemoj više da mi laskaš, ajde. Ajde, ja hoću samo da date sve od sebe. Da malo potaknete u vojsku. Ne brinem ja za vojsku. Imamo mi dosta iskusnih ratnika i vojnika. A ovo što reče zove seljake, glavo, luda, to su najhrabriji i najsrčaniji borci. Ne bi ja tako lako se seljaka odricao, znaš? Da nije bilo srpskog seljaka, ko bi se dosetio da na ovu zaravan ispred šanca postavi divlju lozu, Tako je. u koju su se već turski konjanici umrsili. Srpska vojska jeste srpski seljak, a Turci, nek se oni bave zemljoradnjom, dobro mi ide. Pogledajte polje pred nama, razorali su ga što konjima, što topovima. Tako je. Prvi ovi konjanici su već sapleteni i popadali su, pola smo ih satrli već. Tako je. Nego slušaj, kad krenemo da napadnemo ove njihove artiljerije, hoću do poslednjeg topa da mi oduzmete, jer me jasno. Šta ti ima to buri? Oni nisu ni izlivali. To im poklonio ovaj mali Napoleon. Ma, ako bude Janko Nišani, u šta ne sumnjam, šiboljom i krnjom ima da ih rasteramo preko Save. Slušaj, ne zaboravite, doneo sam jednu haubicu i doneo sam jednu kubaru. I da znate, da budemo potukli ove Turke, kad ih budemo proterali sa svi ovih položaja, ima da zapamte šta je srpska junačka vojska. Jasno, nego čini mi se da Suleman Paša okuplja derviši i hodže da popravi moral vojsci. Lazare, skuplji konjicu, satrih, ja idem na topove. A da pojtamo, braćo, ko više namakne. Hajmo! Otvaraj policene! Napred, braćo! Već iz uspod luga kupe se hajduci, mesoši strela s konji u ruci. Oj, morski hajduci, vesela vam majka, vitlajte se pusti, Karlovačka hajka. Oj, gorski hajduci, vesela vam majka, vitlajte se pusti, Karlovačka hajka. Oj, gorski hajduci, vesela vam majka, vitlajte se pusti, Karlovačka hajka. Ura, 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 Karlovačka hajka.
Ja mislim da je danas, zahvaljujući i predstavnicima i mesne zajednice, i Mišacima, i zadužbeničkom društvu, i naravno gradu, uz podršku ministarstva, ovo je jedna od, kažem, najbolje organizovanih do sada proslava obeležavanja dana na Mišarskog boja. I mislim da smo mi svi zajedno dužni da učinimo da u sljedećim godinama ovo bude jedno važno istorijsko mesto, u isto vremeno važno turističko mesto. I da Mišar to može da postavi. Ja sam razgovarao danas sa predstavnicima ministarstva oko zajedničkog ulaganja u ovaj prostor. Mislim da zajedno možemo da dođemo do najboljih rješenja, da kada ljudi iz Srbije, regiona, iz Evrope dolaze u Šabac, da im prvo mesto za posjetu bude Mišar. To možemo da uradimo, ja mislim da zavisi samo od nas, da ne treba da čekamo da nam neko drugi nešto da sa strane, da to i ne košta puno, samo od nas zavisi. Tu nam je direktor muzeja, ovaj prostor će sad biti u nadležnosti muzeja grada Šapca, što je velika i važna stvar, neće biti prepušten sam sebi i entuzijazmu pojedinačnih građana ili Mišaraca koji gaje posebno osjećanja, nego biti deo sistema grada Šapca u kome se vodi, kako bi rekao, posebna briga i kome se poklanja naročita pažnja. Ja se zahvaljujem na dosadašnjem trudu koji ste uložili, nadam se da ćete ga jednako uložiti u sljedećih 4 godine. A da se onda za 4 godine zaista kažemo ovo je jedno od 10 mjesta u Srbiji koje svaki Srbin, svako dete mora da vidi da se Mišarci neće izneveriti.